abantu, atanezera abantu, ababaza abantu. Baravuga ngo abantu batuzaniye imigenzo tuzira kwemera, tutigishijwe na basogokuruza y'abayuda kandi twe turi abaroma. Biravuga ngo barabafata kuko icyo gihe ngo bari bamaze gukora ikintu cyakora ku nyungu zabo. Iki gihe hari ibintu bimeze nk'inyungu z'abantu bituma batemera kuva mw'ayo mabohero, bavuga ibintu sinobivamwo, ubu nibwo buzima bwanje, iyi niyo mibereho yanje, sinoreka kuba muri ubu buzima noca mpfa. Akora mu buzima bubisha bunuka ariko butamuryohera. Jeno bivamo gute? Biri mu cyo Paulo na Sila baraje kuvuga ubutumwa ngo umukobwa umwe yari afise imwemu iragura iri muri we ngo bayimukuramwo, abamukoresha bagira gahinda barababara, bafata Paulo na Sila rabanga abantu reka tubice, bashira babaha umurinzi kugira ngo abarinde, abashira mu ibohero abarinde cyane, ngo babarirwa ko bamubwira ngo abarinde gose cyane. Haleluya. Hari abadayimoni babariwe kukurinda cyane kugira ngo abantu ntuzopfe warahavuje, agushira mu bintu biteye ubwoba ndetse binakuzanira inyungu. Ubona umengo biretse wowe upfuye, umuntu umengo bivuyemo ko bakabaye n'abadayimoni wahawe ngo bakurinde cyane. Kugira ngo ntutere intambuko n'imwe, ntugire ikintu na kimwe upfa waragezeko, ntugire ikintu na kimwe upfa warashitseko. Iyo uteye intambuko imwe utera uje imbere, Satani aguteza izindi ntambuko nk'igihumbi usubira inyuma kugira ngo ubuzima bwawe bwangirike. Ng'uwo murinzi bamubwira ngo aba bantu ubarinde cyane. Ndiko n'umuntu ariko aranyumviriza yaba ari we kurindwa cyane, abadayimoni bamurinze cyane. Ijoro iyo rigeze abadayimoni niyo baca baza kumurinda, abandi barasinzira we ntasinzira, natora agatiro na gatoya kuko arinzwe cyane, ari mu minyururu iteye ubwoba, afise uburinzi bw'abazimu buteye ubwoba. Ariko umva message, message de la croix, message y'ubuzima bw'umusaraba, ni message kwinjiza mu gakiza, ni message kugira ngo ngwino. Haleluya. Ngwino nawe wocira, ngwino nawe wotabagwa, ngwino nawe wogirirwa neza. Biravuga ngo babarirwa, uwo murinzi abarirwa kubarinda cyane kugira ngo ejo bukeye baze batanga, baze bagirirwe nta. Biravuga ngo Paulo na Sila babonye icyo kintu, baravuga ngo naho turi muri ubu buzima reka tugire ruhanje na adoration, batangura guhimbaza Imana. Reka nakubwira mwene data, kintu kizogukura mwirinde cyambere no kwimenya, no kwitahura, ukiyeza ugasaba Imana imbabazi. Icya kabiri gituma umuntu ava mu iryo rinde no kuririmba, ni umunezero, ni uguhimbaza, ni ruhanje, ni kuramya. Ngo batangura kuririmba izindi mbohe zibumva. Niba yaboshwe bonyine hari n'izindi mbohe. Haleluya, haleluya. ariko bo bategetswe kurindwa cyane, bategetswe kurindwa cyane. Igituma uhirwa cyane nuko muri we habitse ikintu gikomeye cyane. Bene data nasobanukiwe ikintu gikomeye. Iyo umuntu afise isezerano rikomeye ryo kuzokora ibintu bikomeye ahirwa cyane, agira ingorane nyinshi, agira ingorane zikomeye, acishwa mu bikomeye. Impamvu uri kwacishwa mu bikomeye ni ukugira ngo nawe uzokora ibikomeye, ni ukugira ngo nawe uzovuga ibikomeye. Haleluya, haleluya. Ngo babarirwa kubarinda cyane, bafata iminyororo barababoha amaboko n'amaguru, bahejeje bavuga ngo ibi ntibikwiye, reka tubashyire mu mpatane z'ibiti, mu mbobane. Nshuti mukunda uri kubatwumviriza, uri ahantu mu mbobane, uri ahantu mu mpatane. Ndiko ndumva umuntu ari mu mbobane, ari mu mpatane, ariko urumva arakubwira icyazanye Yesu ni ukugira ngo agohe ubuzima bwo kurekurwa, bwo kusohoka. Semeni haleluya. Niba ngo turi kumwe natere haleluya. Babarirwa kurindwa, ngo ariko nabo baca barasenga, bafata umwanya wo gusenga, izindi mbazi zitangura kubumva. Baravuga ngo abantu basazi, abantu bari muri ubu buzima, abantu bari aha hantu, iyi adoration yovahe, iyi ndirimbo yovahe, iyi composition
bazanye ni iyahe iko itandukanye n'ubuzima barimo reka ugire composition itandukanye n'ubuzima urimo abantu bakwigire ko abantu batangure kubaza ati none uyu n'umuntu ki uyu n'umuntu ki haleluya 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 ngo batanguye kuririmba iminyororo ya bose reka ndakubwira imana ntabwo igiye kubohora wewe wenyene igiye no gukura mwirinde umuryango wawe mwene bajya ngo bose uko bari babiri iminyororo ya bose iradohoka ndatangaje ngo iyo minyororo ikuriko iko atwumviriza ikurekure hari minyororo yabosha amaguru yawe iyo wiyumviye kujya mu rushengero nibikunda iyo wiyumviye kujya gusenga nibikunda oya nikoroke nitibuke mu izina rya Yesu Kristo haleluya haleluya nasomye igitabo c'ingenzi kiravuga ngo mu Kristo ngo yavuye mu gihugu c'iwabo yavuye mu gisagara cyawo ngo yikoreye umutwaro yikoreye ikintu kiremereye mu mugongo reba ngo aragenda agera ahantu ku musozi haleluya haleluya witwa Nyabihanga witwa Goligota ngo mu Kristo ngo hageze ngo habona igiti cy'umusaraba ahabona igiti cy'umusaraba ngo akirangamije gusa uwo mutwaro wari uri mu mugongo ucuradohoka hepfo yiwe hari kinogo kirekire cyane uyo mutwaro ngo ucutibukiramwo cuti mwene dati ko twumviriza uyo mutwaro wawe bene data nukuve mu mugongo ukuveko ivyo byaha byakubujije amahoro ega ni woronka umugisha namwe wopfa warageze ndavuze ngo ucumvira ijambo uyo mutwaro uri mu mugongo nutibuke nutibuke ukuveko haleluya 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 Biblia avuga kundi mugabo yitwa Petero ngo amaze kuvuga ubutumwa bukomeye buteye ubwoba usomye hariya mu gitabo igitabo nya 12 wereye muri gitabo cya 12 urabona amajambo akomeye ngo bafata Petero bari bagiye kwica umugabo yitwa Yakobo bamaze kumuca izosi umwami ngo ariyongeza afata Petero nawe afata Petero nawe ngo agenda ngo amushira mu ibohero agwashiraho abasoda bo kumurinda nawe cyane 16 bo kumurinda cyane ngo ariko muri iryo joro marayika aramanuka habaho tremblema habaho kunyiganyiga hari umuntu ari ahantu mu cyumba yumva umenga karabaye hari umuntu ari ahantu mu bitaro yumva umenga karabaye yumva umenga byaraheze yumva umenga byararangiye umva marayika wima aramanutse haleluya 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 marayika w'ijuru the pies à la force aramanuka baramubohora Petero yibaza ngo ari mu nzozi Petero yibaza ngo ari kararota ibintu ndimwo nibiki ubuzima ndimwo ndiko ndarota hari abantu Imana itabaye bagiye kumera nk'abantu bariko bararota bagiye kumera nk'abantu bari mu nzozi ngo arasohoka arenganya umurinzi wa mbere arengana n'uwa kabiri arengana n'uwa gatatu ole bande fa ngo ageze kwire marayika atarakamanga Petero bacamenya ngo atari mu nzozi byari ibintu bigaragara bizima de l'enfolé Imana igiye gukorera ibintu bigaragara biravuga ngo Petero amaze gusohoka ariko ngo icyatumye asohoka murakizi ngo nuko ari shengero bariko baramusengera tuti mwene dati ko twumviriza ntitwaje kurarira amaso ubusa iri joro ntabwo twaje kurarira amaso ubusa hari umuntu ariko atwumviriza Imana igiye kugirira neza haleluya haleluya ndabyakiriye iri jambo rirakomeye cyane ngo icyo gihe Petero baramuboha baramujyana baramufunga Petero nta kintu yashoboye gukora kindi atari kwizera haleluya ari aho hantu muri iryo rinde yabona ko bidashoboka ko avaho haleluya ariko ngo igihe bakorana gusa ngo barahaguruka bamenye ko Petero ni muri iryo rinde baravuga bati Yakobo yapfuye ariko Petero wewe nituvyemera haleluya natwe turavuze ngo bapfuye natwe turavuze ngo babushwe barabushwe wewe ntupfira mu ibohero oya ntupfa
wewe ntupfa Nawe ushoboka. turarahiye Yesu Kristo ntitubyemera. yarahiye yavuze ngo nta kindi cyamuzanye atari kugukura muri iryo bohero atari gukura aho hantu rindiwe haleluya oya reka nakubwire ngo turarahiye ako kazi nturi bukavemwo naho abadayimoni bahagurutse gusenga guhindura ibintu abantu nuhava bahagurutse gusenga guhindura ibintu turaje kuguhindurira turaje gusenga Imana iguhindurire ngo Petero barasenga ngo basenze marayika arururuka ngo yururutse amufata ukuboko ngo aramujyana aramusohora haleluya iri joro marayika aragusohora urahava marayika aje kugusohora muri icyo kibazo cyawe marayika araje kukuvura iyo ndwara ugiranye igihe marayika araje gukura muri ako kaboregwe byari byaranse kuheba wowe ndavugana n'uyu mugore afite umugabo yamaze guhebura yuko azopfira muri ziga nzoga ariko marayika mbonye aje kumusohora marayika araje kumusohora haleluya igihe kitarambiranye wa mugore uri kuranyumviriza ugiye kwishurwa wa mugore uri kuranyumviriza ugiye guhumurizwa marayika agukuye aho hantu urahava amushize mu kindi kibanza ngo Petero marayika aramujana aramuyobora neza amushikana kure y'irembo ngo aca aramurekura haleluya ndamutangaza ngo marayika akujana kure kurire mu byawe haleluya marayika akukura mu ibohero aho urindiwe akujane aho wabwirizwa kuba akujane mu kibanza cyawe akujane mu mafaranga yawe akujane mu kazi kawe akukura muri iryo bohero akujane mu muryango wawe haleluya haleluya ndavugana n'uyu mugabo yataye urugo marayika agukura aho hantu agusubiza mu muryango wawe haleluya Petero ngo aramwayika amurekuye ngo acarakanura ngo acamenya yuko atari mu ndoto abantu bakora ariko bararota iyo ariko barumva mbega ni indoto bakumva bibaza ngo ni indoto mbega yamwe indoto zirashikiriye yewe ibi bintu bariko baravuga ni byo cyangwa si byo biremera birakunda Yesu yabivuze umuherezi w'ibyiza yavuze ijambo nta kindi cyamuzanye haleluya yaje kugutunganiriza kandi yarambwiye ijambo rivuga ngo jewe ndi se w'imfubyi kandi nkaba umugabo w'abapfakazi turabihamya iyo tubishyitseko cyo tuvuga mwarimu uri byagaca avuga ijambo ng'ibyo haleluya imari imfubyi iriko iranyumviriza nitele haleluya umviriza mwene ndakubwira nabonye Imana ingirira neza nabonye Imana imara agahinda nabonye Imana intabara nabonye Imana isubiza ababyeyi nabonye Imana imuza n'abantu nabonye Imana imuha mu gasuzuguro nabonye Imana impaho kuba nabonye Imana inyambika nabonye Imana mu rugo nabonye birakomeye cyane birakomeye gusenga guhindura ibintu hari ibintu bigiye reka nakubwire ngo jewe nari mwirinde reka jewe nivuge nari mwirinde kugeza igihe niyumvira kwiyahura nkitanga n'itangazo ariko haleluya umwami Yesu araza ankura muri iryo rinde ankura muri iryo bohero haleluya sinari ndamuzi ankorako arambwira ati humura haleluya isi yari yananiwe haleluya sinzi umuvuga butumwa yigeze kutubwira ijambo rikomeye cyane aratubwira ngo shavura ngo shavura wosumbya isi ngo isi ishavuye kugusumbya reka ndakubwire ngo naho wosirika haleluya ngo naho wonyura umugi rwinshi isi yo irarunwa kugusumbya naho inywa inzoga nyinshi isi yoyo inywa inzoga nyinshi kugusumbya reka ndakubwire naho wonywa imisaka ukagenda urahekenya amenyo ariko isi yoyo yiyajya kugusumbya kandi ifise menshi haleluya haleluya reka ndakubwire narafashijwe cyane aravuga ngo naho ugomba kwigira umuntu yashishwe reka nkubwire ngo isi yoyo yaramaze gushishwa yo yaranarunguriwe n'igihe cyayo kirakizi igihe cyayo cyo gutembagara kirazwi yo yaramaze kukimenya ariko wewe igihe cyawe cyo gukira ntacuzi reka nakubwire igihe cyawe cyo gukira iri joro nyene kirageze igihe cyawe cyo gukira kirabaye igihe cyawe cyo gusohoka muri ibyo bibazo ubwizamo igihe ni ikinyene igihe
kurokoka muri ubwo bukene bwawe ndakubwira ngo ni iki igihe cyawe cyo gutabarwa n'Imana. Haleluya. Ni itariki, ni isaha uri kuranyumviriza ubushobozi bw'Imana. Oh haleluya. Buraje kugusanga aho hantu, buraje kugusanga aho hantu bohewe, buraje kugusanga aho umerewe nabi, buraje kugusanga mu kibazo cyawe. Ndumva hari umuntu yari kararira afise amarira menshi, afise agahinda. Reka nkubwire ngo hari umuntu yigeze kuza ndamwakira ndamusengera.